nitwa Metal Kamutamede Gishinge. Muri 1996 nari umwetudiye ari Kinshasa, nigaga muri faculté de droit muri nagize muri 3e graduat. Icyo gihe intambara ya AFDL yatangiye muri Est, cyane kuri Goma. Tugeze aho ngaho twavuga tuti ikibazo kibaye, batangiye kutuhiga umuntu wese mututsi waserukaga muri Kinshasa, utabwiraga ngire 2 metres cyangwa uje n'importe où. Twabaga turi mu nzu turi aferme, ndetse n'abatidiye abagenzi bacu bandi b'abanyamuko cyangwa se b'abakongomani bari batangiye kutureba nabi ko ari twe twazanye intambara muri Est. Umututsi nibo bari bangishuye. Bigenda gute? Baratubwira ngo donc twumva ko tugiye kugirirwa nabi, twigira inama yo kuja musaba ko petara abayitudiye b'abatutsi kaba ngo twe tukajya batosha gusubira basubanya. Baratwemera badushyira kuri liste. Harabari muri Inikini niyo bari benshi, n'abari barutse kwa university n'abari bakeya. Abo nibuka twari kumwe, hari witwa Nkunda Karema, hari witwa Kibose ariwe Gatungo Mangara, hari witwa Simo Kanyarwago, hari witwa ni benshi banibuka icyo gihe n'ubagise. Hari abandi basore hanibuka, ariko hariho Gasambo Tarcisse mukuru Ruberwa ngo basita. Abo nibuka twari kumwe, ariko twese twari 40 kandi bavaga mu university atandukanye, bamwe ko ntari kubamenya bose. Bamaze kutwemerera dufata bus tuva kuri kaminuza ya Kinshasa kuri Inikini twerekeza kuri aeroport. Twamaze kugira amareservation, baduhaye amabiye, dufite zebi kandi ku buryo officiel ko turabanyarwanda turi gutaha mu Kigali. Tugeze muri aeroport, twinjira muri salle d'attente. Tugeze muri salle d'attente, indege iraza, ariko hagati aho ngaho indege zazaga zuzuye abasirikare bakomeze n'abandi bavuye kuri Goma. Intambara imeze nabi, yari ikomeye cyane. Ariko babona abantu bageze gutyo bareba umututsi bakabanga ni watereye intambara. Tibare abandi banyamuko kandi Kabira ni wari yagarikiye, ni wari Kabira RDG Laurent Kabira ni wari yagarikiye, ni wongerayo, ni wari sinzi icyo ari secrétaire w'igomero yawe ya AFDL. Bo ariko barebaga nabi, barebaga umututsi ko umva ko ari we ukwiye gupfa. Indege izigiye yo kubwira baratubloka banga kutugenda. Indege irakuka twireba duhagaze twicaye muri salle d'attente muri aeroport ya Kinshasa. Indege iragenda twireba, hari mu masaha 9 ndibuka tariki ndani ukwezi, ariko hari mu masaha 9 indege iragenda iravuka. Dusigaye muri aeroport turaramu, twirirwamo, bakaza bagafata umwe bakamutwara. Abo ngabo bafashwe muri icyo gihe twamenye babatwaye, hafashwe nk'abana 3 bari muri Masisi, ndako Abatutsi barabakeka gakora abasha baragenda mu bangi basuka. Ariko bazuka kwa kera nyuma twarageze mu Rwanda na AFDL yarafashe nono umunsi ugira 3 baza ni mugoroba nijoro mu masaha 6:30 amoye batupakiza mu moto mu minibus turi 40 baradutwara muri destination ikome aho tutari tubona, badushikira badukingira mu Pam muri Sagipambe. Niho bari bateganije ko bashobora kutugirira nabi, ariko ibo bonyine bahabwa order, bagaragaza order zibiri. Bamwe bakababwira ngo ni bature kuri, nabo bandi bakanga. Kuva saa moya kugeza saa 5 z'ijoro hafi saa minuit bahabaje impaka kuba ngo bamwe bature kure, abandi bashaka batugirire nabi. Kugeza abandi bature kura baganza babo turabaratungabira batujana muri kasho ahantu zari tuzi nijoro. Hari mu masaha 8 z'ijoro tutagaragara muri, ariko isi yose yari yamaze kumenya ko badutwaye. Mu gitondo kare abambasaderi baza bagenda bashyira muri za prison bashaka aho turi,
ndi naso kitu tutafura ko twatwarafuse sira ambasaderi wagana gashiriza muri za prison za police muri za prison za muri kaso za police muri kaso za isogezari na India ya renseignement ya sécurité ya renseignement service ya renseignement ya Kinshasa ane naho baza bagenda binjira bashaka donc bashaka kuba necessaire batubone kugeza igihe batubone batukuramo baturiza imodoka batujana kuri ambassade y'u Rwanda. Tugize kuri ambassade y'u Rwanda niyo twagize iminsi presque icyumweru, noneho bategura n'abandi batusi bose barasigaye muri Kinshasa. Aba ambasaderi bose n'ambasade zahaguruka nizo zatukuye muri Kinshasa. Harimo ambasade ya Israel, ambasade ya Amerika, ambasade ya Nonce Apostolique y'abanuza. Abo nibo bazaduherekeza n'imodoka zabo n'imodoka z'Ibrenda. Abakongomani bashaka kutwica abatusi. Amafeme yose batusiga Brazzaville ahandi hitwa Giloro. Twahamaze amezi 3. Amezi atarangiye tata indege y'u Rwanda yaza dufata idusiga Mikira. Ubu tuba turamukutse nuko twarukuse, ariko sivuga ngo ni imbaraga zacu cyangwa se sivuga ngo ni namanani nama representatives diplomatique yabikoze, ariko nayo abantu badutabaje simbaza bishoboka ko ari guverinoma y'u Rwanda yari niyo dutabaje, kuko Kongo tugiye mu buto n'abandi yari hanze yaragiye kwivuza, ariko umva ko abakeneye kutugira nabi bari beshe. Umwuka wari umeze gute muri abanyeshuri? Wari umeze nabi cyane. Iyo tutagize izo mbaraga za communauté internationale, iyo tagama ambassade ngo haguruke tagabana Nonce Apostolique, les ambassade ya Nations Unies, États-Unis, ambassade ya Nonce Apostolique. Nonce Apostolique wanyine watu yazaga imbere yacu ni modoka izi modoka za ambassade zindi kaje nyuma. Nabo ni batukije Kinshasa. Mu muhanda mutambuka bagenda mu muhanda batutuka imodoka zacu zikora imizigo cyangwa se amasaki yacu. Iyo bazazitira amabuye baza kubabomora baza kubaguza bazitwike. Heureusement hari nyine abasigara b'Abanyamerika anabona abasigara b'Abakongomani barababuza, ariko baza bije baje kubitwika abo batumarura. Niko tugeze mana batugeraho naho ngabo bagabo bati iyo badafite iyo batabo ngabo twatwarafu. Mwabonye umwanya wo gusezera abandi banyeshuri mwiganaga? Oya namwe ejo tuba tubikora muri sekere kwa, ntabwo twari kuvuga ngo tubwiye abanyeshuri kubona abo harimo bose bari barakaye bashaka kutugira nabi n'abatubonaga mu cyo kibazo, natwe ari mu mashambure tukondigiza communication mu buryo informel, bakabona duhuriye ahandi imodoka ikaze kadutwara ko ntibamenye twaturuse. Kwicoje telefone zitakoraga mwamenya gutega amakuru kugira ngo mwe par de bouche mudahagara kabwira munaka hari imodoka nyaka hari kiniyeke hari biyeza abaetudier zabonetse abashaka kugenda. Umva twe gusari muri campus bazatubwira hafi na hafi mushamba wakinjira akagoza na biye ukayifata. Donc wiza tugeze nyine tuwenye cyo kujuga dusanga tubiro. Ico gihe ninde wari umukangura mbaga cyangwa se wari umuyobozi wabafasha kugira ngo mwe mwavaga aho ngaho? Abadufasha gisoge ni bayine, hari bayine bari muri Kinshasa. Muri bayine bari muri Kinshasa mubahane dayi mutambo yaragi hari aho ni benshi bayine bari ndetse n'abandi muri nuru ba ingabo zabananira ba n'abarozo bakwaruka barogi hari abo ni bazatugirira match ni bazagire communication wa wadoi batu do bashaka kubyo badusove bako babonaga ko situation bashobora kutwisha bakatushira cyane kabayitidi bari mu bandi abo ngabo bari ba victime ba mbere kuba ngo bagire Imana zose tuva mu twese n'abandi
bituma n'abandi n'amafamiye yose bayahamagara ahandi yarari yose barahunga kandi bamuzira neza nta muntu bapfuye baguye kisasa. Mumaze kugenda izindi famiye byagenze gute? Bo abenshi izindi famiye zakomeje kudukurikira, bakomeje kugenda bazana amafamiye yose bazi, donc ku buryo batangaga amaliste n'amaderese y'amafamiye yose y'abatutsi yarari, y'amambasade akaza kubafata mu ngo zabo, akabuza imodoka akabajabuza akabageza kuri bice bakambuka bakaza Brazzaville, ku buryo byabaye nk'imisi hafi cyumweru ngo abatutsi bose bari muri Kinshasa babasohotse. Utarasohotse icyo gihe byafashe ko nibuka umusore umwe witwa ni Mudagi, yari n'umusirikare d'ailleurs, yaciye yandeye za Bandundu arakatara aje gusohoka muri Brazzaville aca efo Bredus azaje kudusanga mu après presque un mois akora bashika ako difficile. Icyo ko mwagize umugisha mwe wo gusohoka Kinshasa, bagenzi banyu babigiragira Lubumbashi zagenze gute? Abari basubiye bigira Lubumbashi ne bagize ibibazo barafunzwa benshi, abandi barafungwa, abandi barakubitwa, barapfa, abenshi barapfuye Kinshasa abari Lubumbashi, abandi abo barabuze muri za Zambie, ariko n'abahunze abandi baje muri za Joro, abandi barabiha yuko, ariko abenshi barafuzwa cyane, barafuzwa bamererwa nabi cyane. Hari abo wibuka muri bo baguye Lubumbashi? Haraguye simanye mbabazi yabo, harabaguye Bujimayi, harabaguye Lubumbashi, harabandi bakuzwa barakomunika simanye uko nabanga, ariko se amazina ndani ntaza mu twari kuri umugabo umwe wabanyajishi bide bashuye nimbuko bakabuzuye kabakabunda bariye waguye muri za Bujimayi zina korera kuzeze. Abandi barafungwa bari bagitugu boza baseruka n'icyo gihe bagiye muri Amerika, baseruka ahantu yuko barafungwa bafundu ibi nani cyane itugura muzi abenshi barafungwa, abandi barakubitwa, abandi baragira bute, ariko nabo bagatanga za ambasade abatabatse bose, ariko abenshi barafuye baguye muri za prison za ANR icyo gihe nasizera rasima kigahoza ni bane bumvisha. Kurikirana ibiganiro byacu ku imurenge.com.